Yan muwing Dani bagus. Sampun Dani Mas sayang dumunan. Nah. Nolinya wes mangrenane saha sejeung ni mangkin Dani bagus Budi nual saha mangledangin pisan adi sang suci dia sapun iki mueng rentok bebaos Dani bagus Budi dok adi bagus suci tuh bingung tapan bali mangayang men dincenet anak ibu beli lah karena pangen ku dewe adinya di bagus itu dewe nemol hati adi bagus itu dewe anak mulun nih unduki tenenan nitan mari antos sang beli itu adi ban sawit kandalian kidihin kanti mawit sang kaning beli mekasian mesawit dong ada dewe adini mulu lege nau yen beli itu ke dikin dulung tu adi sujatennya ane jati madan sawit nah kene yang tu adi bagus ini saja sekan tu madang kekasihan adi dan yang ngatohang yang ditulak karade rasa gamu sing ada rasa bimbang rina kalani jaga bumi ke mobil pati ngetohang jiwa paramanya di awet sangka yang benda tulung ngawe meter meduluran dan pegat utsaha eri sejeroning ngutsahayang sawidani apa ngidang nemu sejeroning tertujuan sakewa bayaning meter ya diaston jenamun napi geden pekal pekewaki geden penyangkalane aneh nini ketiban ban kekasihan tu adi lagas barang
Aro nih sebut kurang beli busana di jok sing ada tuh bener rasa ragu-ragu pemekas jok gelas candul sido kekasian tuh nah ingin tuh adi suka duka pada bedak manolungi tadi jok patuh padi rina kalaning nepukin animadan naung nepukin animadan kesukaan gitu rina kalaning memangkin animadan kedukitan nepukin pakiwo adi jok padu membuat tulakan manungin wadi ya kita posisi dewe Joden panak Boyo nyama Dong sawi nah sebuineuk ini konden madan piana konden madan nyamuk dong masih ieu kekasian adi nih ken anak yang alen dan pet paradini adi nepukin tuh anak ane sekate ngelen mapi kualirungu tan picana res metolihan Walaning irage ri penangkan di wiki tenenan adi hati benen aduh kebayang ketibenin ketindih hari antuk kedukitan ketindih hari antuk panjang kalanin tuh adi mungkin sang dihan hati apu buin tuh marep teken anaki ani dadi anati sing pisan ye metolkan mati hidup kai gitu yang pepinak nyani adi Tuhan tulungan mangulah kepadidi sing adu pesan hidupnya nih tuh lakar mata tulung pemekas jok setatu ngitungan kelegan ngitungan naun hidupnya nih peduli badi ya Om Santi